tu hin video khat bol ki tin video chu ipiham ti le khen khat khanin ipiham BTC giveaway vote bol dan khu hezi po ban hi chu in bol de he tu lang hi men net to nga kinai ta ni igal do ku no ei ta ja hi cho hi ki sei nom be se ta lo hash card exchange bol dan ti ho tabang ai lo le ipiham vote bol dan ki ti ho hi ipiham hesa tabanga ki koi jing a hi lo le ipiham choi ki ha focus nom talo tu a hi men net ang nai ja thil tha update ngum ji cho jo hi focus ki ha bol no min he jong le tu jana chu free mining om na lai ja chu hung pang tha hi jing ei ja hi cho jong hi sai lo thai lo khad hi kit jin hi ja chu BTC gi fo ha bodan kan hil din hi ve ama sa hi metamask khate sa to CF sa khong lut de kong lut le chi om tan code ahin news ahin anoya ahela mining hi me ding abal hi ja mining me ding aban le BTC giveaway hi mining me do abana receive BTC na me ne ji ba khu BTC giveaway chi pa ne click do he ichi bena la ken tu nya he 1300 vote kan yin hi chi hi vote boldan kan bol he api ding dan chu vote iti ki muham kiti ho dang chu a chain rang la hin sain kating ip le vote bol dan chu na vet deu minor secret last week 13 hitting mi khana 100 vote hin hi chi ja chu mi som thum la chu 1300 vote hong pata na hi le tunia ka vote ding he ka kin cha dan ha bit to bi ka vote no ma hele ta ka bolding he 1000 vote ka bolding aban le si yung kitam si ga voting he itia he bolde he jingin bi to sia he vote he ka hop chai tan ti he ka vote lo he je chu ti he ke yada na bi to chi si he phawin te ka ti ja bi to sia ka hop khan he ka vote he e chu chai jingin nanup le athumang na vote thei nanup le ni bo sia na hop khan thei abala result dan heading khat chu voting hi pungu vel Indian timing a pungu vel result so ji hin result na ding chaile ji anu ya mai kiti pa na me de mai na me wa hele che na vote ba ho achi sa ho dang so ke ding hin ani ho dang om na ki pin jan na madam US dollar value ki pin ba bitcoin value jang ki pin che hi jing chi chu vote pi dan hin tin aban le isai nga le vote hi piti ki muham itia hi le piha Monday to Sunday chan mi na musi si khu next week Monday a khu vote ngum panding hin ke jong hapta ma sa chu mi som thumi ru ka bor do hin chi ja chu tu hapta dinga hi 1300 vote si ngum ji hin hi vote hi 7 days ngum ji hin hi chu 7 days nga tini sia vote na boarding na bang phat le dollar ho $1 $8 na bang phat ni le double $8 hilanga khu triple $8 na mat thai chu hi jing vote pi dan chi hin hang ne khat ai thiam lo hodia ka sai hi jing in sai de tamin cho chu ha sai dang ka ting ele langkhana hi vote dang hi bitcoin ang ga velo han Sunday ni lokun mi nga hi triple $8 phau ji hin randomly ai le Saturday ni lokun mi som double $8 aban le Sunday ni le mi som thum double $8 ele Friday ni le mi zakat $8 Saturday le mi zani $8 Saturday le 888 people zat hu mi zat hu $8 abal hi cha ho dang bona ham ji se sa ma hi le hap ta khana pi do hi 30 to 40 lakhs ka hop do yung free bitcoin a jang che ja hi free mining hi bola sumi zat ki mudi ham free a pana ti ho e cho tamang daw nei lo de ta ji chu bitcoin a jang hi am hon incentive ta banga hop do hin api ji ho ni chi hap ta sia 30 to 40 lakhs ka hop do yung hin e chi thil chom he tan vote board an he tan e hon forecast du chu BTCS pa hai hoi tai forecast du che 12 December 2022 tu kumle tu kum chan hi free mining thadin che hoi tai bol du hin hash card hoi bol du patacha hash card exchange hoang e bol du ban la gift card ki hoi ppm mining process testnet hoang e bol du chu tham khat kan sei chop jo bitan tin ai pi hele BTCS mining jang available he
wang phat wa hele men ne pha jong $2,000 ngong kili jing thei hin che ja cho hoi ta BTC bodo amwa bitcoin che la sai income me hin it chu mi mu lo mi referral nei hwa de hin it chu referral kan ei poi bitcoin kamu poi tia lung hi mo lo ding mi ne emu zo lo wa hi jong le mi hol ithip lo wa hi jong le hi chi BTC ba free mining hi hoi tai ki bol do hi jing chi chan chu hi tan te